Osofo Bete in big trouble. Abusia enyasem ketwa. Mami ngege etumi abibie nsem papa. Na we dey say nya do be fra nsem bia ho ntoma. Asem na se dey sitie no sa pepepe na wo kan no na abusia nsem secret upon secret. Mami ngege abihwie gu no abusia anu odin. Na nsem na nkasa dey be komuni akwakoji mu nchiremu afi mami ngege ankasa ho. But mesra also be me on subscribe at me no me abel na e won channel like video no so na bibia enye kama pa. Yes. Adu beche ana chese abusia esanse mami ngege ni natina eba no mabe true punchlines bi ede ama na after say okoja na sorry dem eyi omo na sorry members ni musu ede kogu mami ngege ni natina so no obehwa free sa time no mba bia no be true punchlines ede ama adu beche na no ana adu beche so abusia ono so ababetina bonten a ono so de reply bi aba based on nsema eye natina ni mami ngege ba bonte on beka ede fa no na eye adu beche ni nsema obekan no abusia eno ene da so mienkenka kakra say some uses keys, others also uses master keys. In fact, some people there they use dog chain ankasa. Hey, anyone coming from America soon, please. Baby yesere anaje say osere na je say nsema okin nanom na ono di odesere say nsema mami gege eri natina beka nom ni more na eye keys. To me say keys no mo bomu omu ahodo ebi yusu eye keys ankasa ebi mo yusu dog chain chain na de to eye nkraman komu no o si bi anaje say bi yusu o social media no so na say ntro de o tim so mu twanto emu akese ana adu ba chi ebeka sansebui na eye Black Jesus so ma bi gege chirima ono so edit ni page kire say nyoma ma mi gege ni nati na kafa ye adu ba chi wuna no keys a che say eye ma mi gege so atutubim ede amane eye na adu ba chi a che say ono so ede eye reply abam ebema adu ba chi caption a ode ebaye na abusia enyasam ketwa ma mi gege in some Bekan was says so. I'm a fake crop with the more in some and a secret about a yasam ketua do betting or just say chima won't have form and when he come back waxak kebiaka home and now just say oboma in answer so a young asak kebiaka home just say in somebody there a doors no chim say omo ade omo hwehwe nyan senka omo provoke ono mami gege no ene natina opemsem obeba bontin abe disrespect revels bempa na so obeba no ma be di eye reverend obi atem nanso omo kosoroba form ejan ade a omo kwakodi revels bempa atem betwen ache but omo nim no mombu efu abroso a eye adu ba eche mami wo ho ne papa wo ho sanso no omo chenchenni na no omo abusuafo omo no kwakotwe mapa ma be so ediasi omo so social media no so insam de abusia ma mi gege aka bebre pa enyasem keto expose yanko ne yanko ti secret a ma mi gege ababe hwie gu ede ama eye adubachi ye ba ebeto aso ene se mintumi nkasa anase mi suro bi o dabi sakokram amfere so obetumi a me fere se me dia sawa besi so but listen also for small boy I know this game play pass you. Baby amatna edin komo e kan sem say mu be pushi natina ene mami nkeke ama ya baba disrespect the innocent person obetwen ache because Monyoma mo planning if you plan am go back nyoma mo planning ye no agenda kasia ne wo mu ni say yem pushi wo homo engege particular natina particular na omun so papa ni mu ana omu ni papa na tem sebeya enka wo mission back accomplish it. You know why obetwen ache makachiro meme mame ogufom ewo apu eso me mame gufom mesi gufom mema ene mabusuafo nyina me ni private life o me engege na metia me ni private life o me private life nyina gufom ewo apu eso me say se me so umu a kokobunu a makohye nechi BJ na makohye nechi akwa no a ne to etwa ahuro ne kokobo ba
obo wana na hrawe yi abegu fom no ontimi nsave o waste more time se sika so na mode manwa you people are waste of money ye better an say in future mbaba be ka say oh ya bone ho ka 2 billion 3 billion say no the national anthem national anthem meboa my body ho ka 2 billion 3 billion national anthem sika we twa to odada back door udidi nkomo no akura na odi na free se koto ani ase aba maka ne ya akiro maka ne ye akiro ba sha na mbe hye back door on se mimi ni hobby o 4 days ago onipa na wudi ni gina afon so no 4 days ago so for small boy 4 days ago onipa na wudi ni gina afon so no ewo papa ne fon so na mo kan sem kase yi akra mete yawo ba nkomo bi e course bi ya no mete ya mate but me say me focus eyewo e be say me ma oti ase se wo ye sheji ya me ye danduru aka mentena ase o enioma me de ban nyina mentena ase enti no kachira wo bloggers no ene wo defenders no ha omo mu hu se wo ye angel no pataku edu beche pataku a wode wo dwan nwoma akora ne ho usi ki ben na mebo usi ki ben ye bobo hwan mu na ebo sa ki no hwan mo na ebo ki no hwan mu na ebo ki no enti na me ka kira wo se jai afichira tetatete edu beche ne jai nkofu akiri hye ene kasa bebrebe no na wa atnase na fa bible to anum this time men konko twitru enko ma me kasa eye toy gun I think say enipa bi na esuro me down enipa bi na esuro me down na nunum na wo edu be chi pese upusu from back door no me I don't do back door business. I don't do backdoor business. Mr. Tiadia, I don't do backdoor business. Oh, you're stubborn. Who person play game? Oh, person party. Oh, mo be hu mopo. Be hu se wo. Oh, ye angel no. I pity for those people. Na ka wo unko chitru. Emo obi papa. Eni echire. Emi efa hankopu nkogu obi papa nsa. Emma won nam back door uyi obi aka o ye smart ya onfa ma me hyeme se eyemia maka kire mo ade bia mete ebeto agoplama we so no engege me se me responde me ba be kire me mfra ho ntoma me mfa here and say enya adwuma wa especially when I'm dealing with somebody like wo edubechi. There's no way somebody here and say, Ebeye Juma, we ayentete hon. Asamwa edabonteno, and say, Wanyem emami enu, ana wanyem umami enu. Also for penny na sorry ho, a dear sem ne see ho, a tro me bois. And if rafo ni associate for, and at that time I sorry ni a see yeno, never home bois. Woo, now far back door, be frame me. Say, papa na sorry penny. Ama ya flip police at the amount. Sana ama mi huni ye. Minim ni patoto a waka asem wei akere wo mo a. O mu feel se papa ne ye nipa boni ni. So atra wa me ache watom. Ba me ko abusa. No cref turoto from the horse's mouth.
tina mo de kwa akoshe singer ade tina mo de koshe root wo de kwa akoshe root e ma mo fashion koshe root o and fashion koshe root from the horse's mouth or can it pain so we know obi akonyem a wa mani pakrosika try say nipa onko yin tungu na me yesi bisura de I think someone me nante akoma pa any respect no man value mo hu say na me sitie yi mo hu say na me sitie yi me boa me obi etimi tetime you can say me obi etimi tetia me fa ahodi so ana obi entumi enka me kasabo anhye inshallah obia I fear no one, I fear nobody, I fear nothing. When I have evidence, some of the backers on social media. Me wa hote won. Ukino, o damage control no. Some me tiase emfa. Job en so be sreboni fache. Sa osofu awukuta babru timi jai babru to odi. Etwi to odi. Enye mmoja hye guo na aba wonsa no meboa engege metie ya medua obi manchwe medua obi kitchen medua obi toilet sui a mekeka bi kire enka bere na ayo ya se medua obi toilet dua obi manchwa na me say use the same manchwa ne keka bi kire. That should tell you how stubborn I am. Tie me na me ka se me kire o. Osofo a wo dane Bible to. Ah? Na uchi tuo di camera si so say one lance so di protect o. Na ye ka kire so wa mo obi sika se onko ka moja ntumu a. Obia utimi di Bible to etwituo. Enye moja hwiegu, moja hwie. Enye moja hwiegu na aba utirim. Oye abuser. I hate men or abusing ma. Any penny swono. Oye won se ne oye bofo edu beche. Pataku bi anywhere chen. Wanu doko. Amanka do besie agbona kwame. Agbona kwame hono. Okatere maso na akotete mpo aminim. Wanu doko. You are very good at manipulate. Oh, you're very good. Oh, you're confidence trick was said yeah. Ultimate diatro confidence. Both confidence. Okasaya senye recording ya be recording wa. 2 minutes when the next person kasa. Ose one kasa. Na wa pepa ho. Uye nipa. Susu ya ho sene o ya abofo. Die nipa obi atimi ye bia no uye nipa obetumi aye bi. Mese mo kwahye kwase abroga bi achi eduba achi. Oja no ba oso wapampam ne ebeso ja no. Eduba achi. Se me pese me disrespect obusuani bia. Obusuafo wo ho. There's no way se me jai obusuani bi. Na makwa disrespect obi papa because or your godfather. Wa mama tiase ye pain. Sa onye sofo e wo papa na sorry. Eduba achi ayabusa ho se. Edi ebe ntini ye mo matata din wa. Ye mo krobi edin wa. Ye mo kwame amo edin wa. Ah? Edi ebe nti asori a wo se wonye sofo wo ho. Enti ehun sam ba na ye be defend ya me yemfre wo maso. Anam pese odin beba because enka wo ko asori dem wo wura ho ko twe wo mo nwumtuni. Ekwa born todwe. E born todwe nyem no.
Ah, wo sa kwa pae no sotoro. E wa sorry point, yo kwa pae no sotoro no. Ah, wo kwa pae no sotoro no. Etina ka na nya police case. Etina ka omomu a na bu oba no na. Omomu a na bu oba. O se o ye cratch ni utimi tworo kama. Enka wo de law no na so pese o ye law no, o ye lawyer, o ye law no. Send ye wa beti wo konkomwen, law no ka beti me de law na ye adwuma pa wo. Because UK ha, opi o ye sofu bia ye adwuma. Awa ya brantie. UK ha, sofu wise man, wa bo doctor degree, surgical doctor. UK ha, obi o chika me de sine nim wa brochire asofofo no. Efa kwa adwuma koye ebi kochi cleaning. Ebi no mo ya friend say, "Wei. Eti se na ka usi table of utimi tworo, epemu, ebube, nya da age friend kofo back door, chire nsem mu no." Ah? E ka to we medical doctor. Ana say we lawyer, say ni obeka kire me say we call law school no. Ka be fataw. Nkebe fataw pa. Ebe fataw. On say enene 4 days. Onipa na ani ni ko gina phone so no. Engegede mi ni obi o. 4 days. Omo ana na omu gina phone so no. Wo de ne to phone so no. Wo ko fra ne to so no. Mo ko kan sama kese yi akra no. Na mi ni phone ni so bi o. Ba matini nyina. Ene me ko so. Mesi unye innocent. Na mo amaye mo ho te say. Asole dem nkura. Mu bi mugu up yi so no. Ma adwene yam say du ba chi wo ye busoro abofo ho. Ah, Charlie. Yese sunsum abano. Eye ojo. A lot of things e kasafa onipa ho aba. Bebe se me mamote ase se. Edu ba chi. Me maso udue mu. Ekemi bia se me mekeke bi nkyere o. O back down komo bia koso wa me so kam la keke bia kyere o. De me ye nyina I want you to put a stop to it. Ma hunu say de ekoso wo back down komo bia we koso bia no. Mete ya mete. E ma wure fi se me ba apu so. We bra na wo hye sa gato dan ni mu no. Ateche mu afuro mu wo. Ebra na wo kabebe masko toroko kaba ewo gato ni mu no na mete apu eso ta eto omo ye omo wote se de omo ne me wa asem no omo ni mi ni asem o ti aya nkofo baba do amu nsusu nkasa enkyere nsem mu enye nsem na amu kyere mu no ene ha me o aya amu kyere mu amu nkyere mu de ka ho because Ghana so fufuo bebre. Ora Pastor Duncan Williams ya. Wawale ajai. Wote si achine ko court yesi na bo. Chere me Ghana so fufu. Pastor Love asesi ya wone Christiana Love di etuye. Wote so omuja awade Ghana nyom tofu omuja awade. Wo mumpo e Christopher omuja awade. Wote si abu obi. Ah? Eti samu kwa back door akoka ngega awade emu nsemu a. Aya mu ntra se nwene ho kakra se. Wo ade e ma egu wo de ba ko mienu miensa enan enum no. A wo da so te wo se wo Yesu jani o no. Unwale no. Eti aya umfa hu mobro kakra nso wo de enhwe kakra. Anasa ya na me kablo say me put me life, me put me marriage at risk ya. Asam na me kana ya monte ase obeda what ase. Say me de me marriage at risk na me kan. Aya wonte ase. Say ya wo abrochire. Na me kunu eye enye me kunu nya Ghana ni. Enkofo kwatimi ka. E kire me say omo me Ghana ni se ngege
se wo ye Ghana ni na ware ya enka wawade agu tatatata se makwa wale different trap na da bia me tifi a me ye dede me tia mu. Even the noise no kula me tifi obi ti se wo adu ba kire why se ta ye di twi banku na wo anadwo bra wo ya chewo no anadwo bre wo ya chewo no anadwo bre na wo problem no unya problem ye nu miensa ukoka na Nana McBrown ba asem ko she enkomtro efa na Nana McBrown ba ho why na u ba frɛ no data moa engege mani hrete masunte wangam uko she enkomtro no a ebesi ne na Nana McBrown ba no hye anya no ne ho anti no me ye ma panta tintintin ebetena camera mu be different dey no that time no kana me de twetwe me kunu be ma enka won fili gbenze edu me fa oni agro ade ba ko pe bi na me twen ade ba ko pe audio ba ko pe bi na me twen na me de atachi audio bi keke na ma best package yesi uso edu tama ko she enkom toro no uko she enkom toro se na Nana McBrown bebe wu akra na wakra antiensi ne so because who pe bibi abeka ye beba behwe obi o hye sa nkom no oba wa wo bre awo ho no apa awo a wusu ko hu ye no upeji ode ade na ya ne wo abrochire fo ne Afghanistan who could read newspapers no na hu niema asisi na no adi kan de abeye uwie anu akotwitwa Afghanistan Somalia fo niema na de aba beto no akeke bi na fam ne ko ebo edu jarof no that time na me si wo no mo me ba no mo fancha me ba no me tinkin no that time come de twitwi me kunu kote me ma me kunu poki wi atena no de me katrem afatrumu no ahoma no esem no ahoma na esa be katrumu no ahoma no eka no kura no se sa time na me de ma wo no eka be go credit it is that time na me di different day no me ma me kunu fe ne to ko ne hwa ne soro de me katre me ko fash one ntem na ahoma na sem besi etompo ekotru mu ne nchen enka wo be fili gbenze time na me de be pa cha o ma ho edu nim se me what on it more than dear me menya free wonche you are a selfish person ade bia me metimi ayama mo muntimi nyama me that is the fact se me mami kunu free ne to that time no na me de me ketere ma fa ne hwa ne ntem ebesi ni turu mu ne tompo ne wa that time waste of time me de fa mi kunu ya ne tompo ne wa enke ka credit eti be betra say my risk me life my risk me marriage ya na say won tias ya kan wanu tum if you don't know where I am coming from do not twist myself Emma will be an twist myself mama ka cho me no obi ani papa ye biemu Mini obi ani papa ye. Mo obi an trust myself. Etufu se me de me ketre ma fa me hwa. Mi kunu hwa ntemu a. That time me de betra ho e baba manum no. Na me gya mi kunu nko awos esoro. Anadwo bre na ya misi wona na me defend no. Na ya mo demo bom nsem.
I'm on them back door, some spending more than 1 billion woman mean gege. Hey, from almost emulating. I'm on sumame semimra, maya broga. Edu, emek nya broga ni bi maun. Meka wansem. Na anu ya bagana, grada si ye nya problem wa yemra 1 billion. Or they maye. So for 10 good years, or say 15 or say something, or say, obi of 2 years, what a back door, ferry on. Eke can't say wing mon ferry on. What a back door, eka. Mon says, Sika woman keke when ye billion, me say 1 billion. Me wa. Sheduma me maye. Ewo medians. You people are just betrayers. Accept it. Me mentina baby anka say mu ye ungrateful person. Etimu susu chirechire mu nsemu. Me nyina baby anyi obi abonyi ayo. Obi an frame say me kontokwa, but I really appreciate the little thing. So obi kwati mi kase ngegeji we to aduane ma wo ma. Bronya aso ngege brabeji we. Obi kwati mi yini sie aduase timi kase ngege. Se wo baga na ka kire me. Metwa ticket ya mawo. Me kwa ne broga. Ebeto abonti so obi etwa ticket ya efele. Edu. Kokobo. Obesom mama party na he. Kono oti business class. 1 billion or say 2 billion. It's money. But samutna back door. Na mo keka kansem we kire nkofo. Ni record mo. Ni de bana mo num nsem. Na mo keka sansem we ya. Enya mani wu. Mete kamle mu defende na me be su we me ba esu ni e twa koma social service ni e report to me social service na me ba esu nwe sa ye kasi ya di paper ni book beto ho a edu ba kire conversations na mo na mabonte amo keka no enka mo bede me ka o si ya di book beto ho a enka mo bede me ka. Edu bache promise be na promise me a o fulfill. Usim bedru Ghana. And sama wo kan ye nyina wutime fulfill. Edu. Mami odende. Mr. Tu, uye Mr. Tu ni si. Ana me koke utu asem nti. Etu ono so asem no, eye no kore. Una back door na oka kire nkofo se mimi ntina. Yama mukonya police ekonya court asem mimi tina okonya asem wona back door ena me so me ba na mbeka say me ntwi tuo ensi unsem fa kamlensi uso etini me ti ya na me di muaye baaye enti brabeka ki kura ya ba to so oni obi ankodi engege ho nkomo se me Miminti. Ana munya police case. Brabeka say ye key na mde otoso. Unkwari wo baby was of penny be sorry. Ama wo meka nkyere me say o makwachi watum. Ama so penny ni ma me kura wakoni fi ama o mapam. Emu de ahi na ye key. Oba na woni na wontafo no. Enu na ye key. Anasa wo sode anopa. 6 o'clock UK time, beka time say mama, say wa me a. Na wenya dai pesikani bia soso a me kofre ngege titi. Eno na wo se ye ki no. Ana say wo be frɛ me ka say. Wa kobo dondo. Ami asesa won sorry instruments. Ni ase bra ne betua 3 something. Me koma wo $300. Me ma wo shia. Obi kwaje $300. Eno na mimi boki no. Information ayache wa na wode ba. Mama kasei. Mi bejina life na meka no. Sa time anajo bre. Na mimi jina ntente me kwa huntintini. Braga singina atu agu me so. Ewia singina atu agu me so. Mi kunu pia bontia ni edi mi audios ni mi videos chire mi kunu Ghana fo ni hia mi kunu a mi se mi kunu no wa ya ade mpo
Mimi kunu na me wale no. Wayade. Se ye wo nua bema. Eko jami acho. Ekenya na no obe jami. Abusuafo. Busa oho se. Se mumu bi na me wale mu a moye mema. Mumu bi na me wale mu na moye mema. Eka wo da wo bedroom no. Se mumu bi na me wale mu a me pa cha wo mi busa wo se mumu bi na me wale wo a. Enka abrochire obi adeda ba bia ye din no. Abrochire every 5 o'clock eko. Na ba bia ye din obi ane ne yele ne matiti ne fie omo man kwa adwuma no. Ah. Anenti kami ye dede. Hey. Muya kwasio. Wona mete wo China na kami ye dede na kan complaini. Se mi ye dede abrochire. Ene kwasia biti abonten kase eye wan kasa. You didn't put your marriage into risks. Na eye enka hu bi na eye wan kasa wo supan. Ah, obi she crown shaft we yachi. Oba abesi a wote abrochire esere shampoo de wuguru ni tirim. Ah. Oba abesi a wote abrochire ekosere dokono ma me dokono. Me mete yi. Obi anim se maami ngege ni bi. Obi anim. Mete yi. Obi anim se ngege ni bi. Ngege ye wiemfo a woni bi. Na minyanya bi soso. Pacho me ba. Abusafo. Dia me pesa me kire mo ne se. Abrochire ente se Ghana o. Abrochire ente se Ghana. Ene ya de me papa ye tata manim. Edu ba chire uti abonten ka kire nkofo se na ye konto me konto kwa ena papa no pata yen muti abonten complain kire nkofo se me konto kwa na papa ne pata yen ne esi yenti o masa excuse we ya obi abehu se wo ye trofo because ebra asem ne ba ye no me konto kwa ne bi tie me asem yi ba ye obi ya dansi ni Ebra ye fra wo papa begina aso. Wo papa ma ye te ase ye plane. Se ye no mo de ye nku bi. Na wo mo kuno. E na wo ko sake na free page ni so because or their sorry page. Wo betimi ayi wo se aduasa. Edu be che. Baby a wo nante a wo kwa wo ka kire nkofo se. Baby a wo nam a wo ka kire mo ka kire nkofo se. Na me konto kwa na mo pata me. Ena msiminti. Ma konto kwa waha. Mibisa. Apart from Kia alopecia. Ebe boy ye. Se me blackmail u papa no. Me blackmail u papa di akoje dan. Apart from alopecia. Se me blackmail u papa. Se me ko Ghana na me ni abre no. Mi jai be me si ho. Se me kofa u papa na koshentemu. Wa bra mama adwini mi wiase da adwini bone mama adwini mu da se o papa meso da ye da se beba ma adwini mu se me kopene da bi o mama adwini mu so da kopim se me wu o papa no na me hu se oye me papa entis I don't know se bia na me nice ni you too much me sa na me ti o Obia, me are very too much nice. Etina say me bounce back to you. Me bounce back to you too much. Etina say me bounce back. I am ma bounce back too much. Me do obia me done too much. Me jaw too much. Sana me tie. So mama me hu say me ye kwasia. Wo person will take advantage on me. Say we a bully. Ah. Now ye abuser. Eti pesa me ma woti ase se. Obi anim se entokwa we ahyase ye. Engega nkasa da me ba na bebo nwum na me de ko. Na omo twetwe me. Omo si misuro. Me betra se ma just because of shekoles ya no omo fredi matem. But me de many twe. Tafrement bi akolesi bi na me pemoma omo de breme. Tafrement bi ana omo de support me ana omo share me.
Me obi ya papa no aha me. Obi ya me papa no aha me. Because me ye nipa. Me nipa papa ye bebre dɔɔso ema me. Obi ya me papa no aha me pa. Se me nipa kro nya asɛm a me ntumi atake nipa ne bebre. Obi ya me papa no aha me. Eti me try say hwɛ nneɔma na ɔmo twerɛ fa me ho. Hwɛ nsɛm na ɔmo twerɛ fa me ho. Hwɛ nneɔma na ɔmo twerɛ fa me ho. Me babia sanye asori page a ɔmo de strike me a. Ani nkwasi asɛm na Gucci odini too much. Ani alopecia and true betwa ye no. Enye papa ni ntikura na me ba ya, me be defend ya. Ekebi kura alope kapkase mi mfi na ka mi mfi no. Oba abesi a ne twebeto abonten asene se ama drosi tuntum ehye no asene. Oba abesi a wono be me jai no wenya be ma me anhye ne ringi biem. Ene ote abonten e ka che nkofo se me ma se nya boy foforo a me no anu aduane koma no na se wunya kurase ni nya abo ha abrochire ne etie me kura ase kura omunim eye Hoover se ambla it ena hwan muna muti abonti se ngegedie mi di kura abo me obi a me ma mi ngege meji da ma tu sere be ma na wo so to aduane ma mi di ana se me na wo se me no aduane kosi basket mu ekromi ya obi no aduane kosi basket mu komo obi o hotel chesa mu de mu free bogosan no ene ekurase ba ya de mu besi abrochire. Send me that time I go Dubai, kwaso ko Italy, kwaso, Eco Holland, kwaso ko China, kwaso many ten those days. You know. That time namu be much chinkosi. That time namu memo de Adrianiasi kentemu. Ama mo de kwa kome mamu papa me boa. Can you imagine this? I say Ambra eat you say Hoover eat. We mamu chwa komo festival. We enka ho. Eti mi busaw. Edu beche. Ontafo no kora wa wo mo no sa wuta anadwona ntafo no esugu wasumu a how do you feel na kapese wo ewo so obi di asema to so ewo so obi ka asema eya ewo se me tena fie tia tiemu me tena fie tia tiemu eye dede gu me masumu ye dede gu be ma me ne tia sumu. Ye dede, how many years? And I don't know about my crack up me. By Saka Yanko, maybe any wa pamumio. Send ya makani basa wa bontena do betty. Me se me train audio bako pe. Me train a dear bako. Sa dear bako ne nya crosso liar. Me babe Kenyans a sempa. Achera gana yina. Me babe Kenyans a semama pakin betty. Eti mote Ghana honoma ye botonto sansa ni soloku amutimi deda no abrochire ha uye deda yetimi fle police ma. I quite remember one day me wakamle mu efie mi ye dede sa na me next door neighbor fle police ye twa police ma ye o enioma ya kom no enye ni nyina na ye ka kire mo eti se obi ho ba asam na blogger bitimi tena ni fie ne maguo ni kuruguo na oye dede ne nkra na hanu no oye dede no oseto no oba me se o next door neighbor o ti se wo ye dede kro be fle police na wo mo fle police na be me e wo se onu mom ko bie punu no no ni police fu kasa oh Charlie Eti sa me kasa obi aputu ne marriage at risk ya. Menka se me no akoda demo. Ana menka se wasuma se me nkodi ewu obi. Ana ewudie no. Ana sa watch me akoche hotel bi ana na ewudie no. Sa behavior no ene alopeti mi kabi. Ama ababa wanu a wotimi tena. Broga dokru timi kosre shampoo abrochire. Ema wotimi kabi no. Send me ami suban and a good mawadiano. Make us money be natural. Because
Bema want to ukuro mukasa. Bema wana mabontia. Ni ye you videos. Woody white belly obi anopa ni area. Me nye drama for ba o. Me nye drama for ba. Me kunu wa meto me se me ne be ma bi wo baabi. Me abro kire aha me nko obi afi o. Me nya nam fosem. Sanya sa apostle aye hu na yetimi kwa apostle ho a. Ma apostle ba ha. Meti abrochiro obi etimi nka nkire me se ma me ngege. Sorry a me betena ni fie. Me nya nanses enam fosem. Enti se ne muna mu hye mu kana wo back door. Kire. Ma wade mu nsem. Ton me wo back door. Masa Unwali yo. Awali jaye ngege me. Sama awali baako, awali mienu. Enkyere sa awali jaye still ni wo mame. Me wali bie mu a still metimi agyaye. Sani asofo mpanyifo bebre egu Ghana. E papa Duncan Williams mo eni asofo mpanyifo mu asofo maame enyomtofo e Christofo ewiasefo Ghana me oma wali bebre. Awali jaye de misunderstanding neba. Say yeah then. Enti asia anya adwuma na tuotwa na me mfele. Ana nyo mabusani ni obi awa ha. Na mabeke kam me nsem akoso ko twi blemai. Eti sa me kasa me putu me marriage on rates ya. Emfa say ebi a me say wo na bi a wa cause problem and say wo na wa cause bibi. We are talking about ebi kura me your life no me kunu wajake mi frejuma ba ya mi dware ya call lash speed eti sen comfort abonti se mi suban me ne ye mi akasa mi fie fuo mi fi se panyin mi ni wudi nkomo na wetimi atumi wutimi tumi nsem gu abonten eme yedi boki etiame edi boki etiame a ani chire mu tentin bebrebe onipa a wo chire me life masetena mu asetena minya court case no wabre mi skase mvangotua obi biala mo chire me nsem mu chire mu mu bokis echere no kan sama kese no de ni ho de ekwan ya me fa so pie ekwan ya me fa so foro bas ekwan ya me fa so da ekwan ya me fa so dwade ekwan ya me fa so ti bia me tie mi su anopa na awia omo amu kire nsem ekere wo mo no me pa ma che wo omumu hwan na ebebere mi sika omumu hwan na ebebere mi sika ama me dia koma me lawyer. Me kuta 2 lawyers. Me kotua about 6,000 pounds. Nyame adom. Odumfo bi adaworoma. Eno di kan bere me kakra 3 months ago. So ati ase. Eti me besa me ma woti ase se. Sa me kasa me de ma warrior to Rexia. Said that time me be free juma be ba wo me ba ya free wo say ya dwagu su a wakotwi to am ya dwagu su ya onam abubu a wo kwose kwame kwabenya hoi wo kwose kwabenya hoi a wo ne ketekete se wo kra mama me moya me ya me sense ya me ya me to me nai me ntimi ntia so ayam hihie kami fira dwuma ba ya na dwono na kami kunu wadwade ajake akodi be pia me akokora tamai oluma jame kodi be pia ba me so me ba no ma adwene nyina ye me ko fire Ghana aban ko fire Ghana police fo me ko fire Ghana aban so obi akotwetuo
Ni adwagu ni so ama ne mabu no otifie. O su se wo kra ye tia na yase. Na me kunu so we jake. Enya ma wale na mse me dia to risk. Na wo enya ma wale na me dia to risk. Imi fira dwuma eba. Adwene wo mitim se police fo bi ni me ba na ani ni yi. Ntino me be fire. Dampale. Ne dampale na ehuna mane. Papa dampare senuate kafra facha me why. Many timi bra. Eni pasa me kasa waso herete. Na me dia wom. Na wonkrofo yi du matem. Ni e du matem. Ni e hwebi kokyere mi kunu esi abonten a ni e twabi kyere no. Ada na wotra ho ma wo yire fefefefe sei. Ye du natem sa. Ada na wotra ho. Me se ada na wotra ho ma wo yire fefefe sei ye du natem. Mi kunu be fia no wo kompreni. Oya so ebi wo ha me fi wo mo. Bi wo so be no edwa. Eti so ka se mi suban enye mi suban a ka wo wakotwetu ama na mabu unua ba wo me de ne ma bre no waton me ne ma di asoma se me ka kire me se ensuo na ton kran no asesa me ne ma ne ko adu na wo ma me wo ho wo papa wo ho eso kwa wo mu a wo ma ntimi antwe kamlansi wani mu o that time no me be fie nyina ma jake obi akoka me ba eboa enie dampale aso herete na ehuna mane adenti no wama ni police fo akodwa agu me ba so anajo bre na mi si kamene mu na wo sende ni o ma de bre me mama we na the voice ya fast mama we say na the voice just me na me tia bruchiri o kai dan koma odi o si yenu mu de oni apostle entry de mo na mo wa bruchiri ya de wo ga na hase enti yase me yankasa me kunu be me jake no person wo de ye muntun giniginu all fall down me kwache shi wolumai me kwate ase dwen no na olumai pa me sume jake Ghana police papa dampare papa kofi bwache nanado danko akufado nanado papa ba omi kusibwate papa bedu kobi o papa ka aferi pakue na o sende ba o boy siki olumai je wejake we anu achiniti kakra bete ho se bia maya ube nwanu wejake anu afemada nu wejake afemada ene mawale na mdeto rex no because obi edwegu wo so na wo ye nipa cheme wo ebra mabo wabobi wa fene me menu mi edu hwan na nka wo se ko so kamele si na nima no pa na awia e defendi obi se hu me baboy no you can see say my bopra wo me babeti se hu me de ni wura fio no oluma ne prono kura no onwulam ti so siri ni trase that should tell you my bopra gu me babeti my bopra wo me married uko di mienu bo mu anyin se baaye adu uko di mienu bo mu anyin se baaye no oso di amerika ma ba kusika so won kose no uko di ni mpaboro ubebi madano ma onya ntafo no enwu ho no so camera fan defend one day na ntafo ni nsu wa akire ni ehwese wote abrochira social service for metamo minye bonya ye ni
Masama de bia meka. Baby amode bekwa kwogine bia meka ne say you people are betrayers. Enya na mo betray me o. Metimi ama reference bebre. Ansa meme ho asem beto abonten a na mu betray me a na mafa ne cool. Ba meme ti abonten say me de me life ato risks, me de me marriage ato risks no. Muko kwa apai. Muko kwa apai. Muko kwa apai. Emwa mode emwa mo na mo se se mode aboa mi nyina na mabonten. Mutwetwa bi ka ho. Na da bi o wotam 1 billion from latintin ama konto kwa besi sabre. Enti wa wo ka kire obi se watam 1 billion ensha. Ufu se ensha. Unyi ni se wasa odi 3 billion beka ho. Mane ye 4. Unhu ni sa ho. Me se me twen audio ba ko pe. Because the background be catch them say wona waka sa asem no. Makache the background say misini hui. Na every sabre ya bo premier gawu. Na me mesu akire. Na social service chase me. Ah, children affair. Yetimi ma police ba mi fie na kamera bobo wo mo po. Me. Police ba mi fie na kamera bobo wo mo po. Police ba mi fie na kamera bobo wo po. I lost my first job. I was West Close Hospital. West Close Hospital. And edu muna back door din komo say. Man kofu akire say. Me am ntokwa na me beko ye. Mo ankasa. Na me pese mo be repeat biem. Because me kwa me ntokwa. Etimi cause damages bia on my life. Pese me catch mo. Se me ni kinsi pepra kontokwa. Yon sisi kontokwa. Aman krado kontokwa. Ah? Agrada kontokwa. Cause me damage and cause me harm bia. Ko back. Na kwa resent to kwame. Me betra ekoye. Edu. Wo kasa bebre. Back door no. Yasi panyini ta. Akola tenchen ya wona yede be hyew. Enti edu tie mi kas ma kyerɛw. Ko back. Ko back from maame ne ba no. Ko back ebra sofu bi ko record afi na me be kyerɛw mase. O ka say sofu bi ko record sofu panyini bi begu abonte. I was there to defend. If yes was nigger time. If yes was nigger, na me ne won to kwa. Canada frepo kuna me ne won to kwa. Dominic na me ne won to kwa. Apia bebedeka na me ne won to kwa. G&J me go fa Sami Jamfi audios ebe gu abonte from G&J nam ne won to kwa enipa titi wie yen kansem nwie edu think it twice me pese me kire ne mamu bebre back door kasa ne ya door so enchechemu na mu chechemu o back door no ya door so Etihwe busa wo se edu mo nam back door mo se maye bone no bone be na maye be ka tele Ghana for bone ngege aye because entokwa na ekoso no me manku bi esume na ne ye di matem because ma share apostle video keke apostle na di peace me na me di peace in poba manku ntokwa ni bi. And so, though, you had me a friend to kwa Mete me baby. Eti baby a me tea still.
Moda so sa frefre nipa wo back door. Di nipa gina so. E me san recording. Recording to be go abonte a. E kan sem. Mo kan sem fan gege ho a. Mo be ye nipa bonefo. Mo be ye nipa bonefo firi se. Ama obi kon no. Se ohun se edu beche oye sofo. O entino problem bi a obeka akire. Onim se oka kire wa. Wo de baba beto abonte. There's a lot of stuff I can metimi aka. At the private life no muni bi ana. Muni bi. Ah. Private life no. Muni bi bebre gu social media ne so. Muni private life ni bi. Muni private life ni bi. More private life ni bebre. More private life ni bebre. E bi kura gu abonte a. Kedi pa huma ko be hwem mienu ko bi huma na ko so mi kam no adwane. Muni bi. Ma pamo abere wawie. Baby a wote e. Say ya pamo na free na wade ase. Say ya pamo ni free na wade ase. Say na wade ye no be ye yie. Say na wade ye ni nye yie no. Nipa na wo mo kansem ji akra. Ade na obetumi aye a supporto situation bi am wom. Nipa na obetumi abre mi sika se me ni social service for nkotwe manso. Ah, obetumi abre mi sika. Mugu mo ho ani masene mu hu wa. Ase obi oye tutu ni ka kire obi se wo ye tutu ni. Ate sa alope ni twegu abonte twetantan twetope egu abonte tantan. No ate kamre mu ka se obi ye tutu ni. Alope awale sofo pen ejai. Ena ne ma papa yo kofa anu be prabo chire. Oti abonte. Esu bode huro se nkofo mra mehwe. Unim sa wonya right person say obeka obi hu awale jai. Because alope what we jai mienu. Say so me ensa. Oso u ponchire mu obi dia we jai. E dia de na ma u jai wo dia mienu mi ensa enan no. A u bo mi dia nchire mu. Wonya steady you. Can you imagine? Can't you see guys say mu gumu hu ani mase? Ah? Ene Yase NNN member obi ti se Black George abefa copyright akatino. Ah? Obi di wo edu beche o pictures edidi na tina atam. Na dia yenwe senatina so si uso a. Wo dia wo unse obi e chimebo a. Na obi pie ba abonte a obi na hye na chimebo a. Eti mi busa say yade wo pictures alope yade wo picture sorry your friends say adu beche yade wo pictures edi mami nkega atama no pa na awia yade wo pictures edi apostle atem no wahu onsa onkrofo ni guso twa mo fire etu dia ye life wi a betwafako because am more fire na nye nko an ye aya me ya me life wie ne ekofa pictures gusu a bra ne be frɛ me na abete nkwasase ma me ka kire ho me ma we de huro enya na ba o me ne aka mo mi wiase ane se mo be snifu na da kana matam ato me ka kire mo me say I have nothing to lose. I repeat etu wo afu se wo bibi lose no dwen mienu ne jai kasa bebrebe e wo back door jai kasa bebrebe ko kasa dodo wo hoi enfonso mpamu na kasa ni bi wo ho a odo suni ku abonte a monim be guasi papa se obi ti sa lo pa wale sofu ejai na wasa kofa onu kra de wasa koboka kofa be ma ne maame esa afri Ghana baaye esa be se kutire buru enyina na wade o
kutire buru na enyina na we no besu enulo tutu alope eji nyina na wade and alope timi ka se we kan obi a wale gya ye ho asem o IQ no problem abam o IQ alope we gya ye wade do sen and ate back door lunch me and I cried also me gya ye menya bi. That should tell the difference between you and I. Alope. Seneme. Yes, me jaya wadia 3 months. Me boa. No be about shawa. I say, ekoye mama. Where dear ekoye mama. Me can't a journey opa. Where dear ekoye mama. Na bepim sabri. Wouldn't you obia or shiso? Bra George. Brad George na kamesre na we. So Brad George wo ye premeni o ye nega. O se kakafunu twa. O ni kakafunu. Brad George se na busu ani bi ani ho edi kakafunu. Alope. Eti aya na alope. Ukọ wale sofo na wu jai no no. Ah. A o sa kofa obi be ma ne maame ebedu America. Esa akwaje ikutrehye ni bru se ka odi begina awade ye no awade na anya yie no eti wo edi pe ka ma wo meja awade na obukru ni wo meja ya na so obukru ni mapam wo mo na se wen up there bitio be ma ben me age se Bra George ene kankama she ede betimi awale me de makotene fi because Bra George pekasa eti ye bia no ye bomwa me do am se Bra George to so fire back and I say kankama share me so life no me kankama share boa and ye next door neighbor dey be on be free police ama me ne Bra George on be free police ama me ne kankama share because the tree can no pani yo IGPA na nadwe papa ba me nti hunhunu ye papa ba me nti hunhunu ye IGP nti hunhunu ye papa Kofi hunhunu ye. Messi police, Messi next door neighbor never free police yama. Charlie, we have story to tell, we have book to write. Me book wa metron. Ya friend, I am Mami Kiki. Obi a team pepembi. Enti sa me use the word to say. I put to me ma. Ma rexe me ma. Ma rexe me marriage. Ma rexe me am life. So me ko program. Na se manfa body guys ni me chia. Me hu yi obi ahin. Edu ka che me se me ye IGP na onu de oni fans wo UK ya me boa. Me do am ye na na do tu ye papa ba me tu ye papa ba me tu ye IGP papa dam padi etu ye no. Omuni adofo wo UK ya. Se de no musi pa me ahwe me no. Ena ke akumi ato atwene ka me maaye mobo. Erade me da wase so de me nkwa ache me. Me koda bridges asekura be kwakoye adwuma to aduane ama me madi. Asedan kwa na me denya me. Tina ya na me kachire upcoming bloggers. Ene ma na esi no. Monfa bi nya adesua o. Monfa bi nya adesua. Esimpo anya ye na alaba. Esimpo anya ye. Entokwa me man kumbiye. Entokwa man kumbiye. Ah? Entokwa me man kumbiye. Ya gumeni mase di ente de wa abonten mete meni abonten ni mguase me ya twe me. Matamfo aso me mu twe. Senkanya uratia. Yeso some nam pe o media so. So some nam pe. Betray ya kakraka. Me say me ungrateful person. One friend say me kontokwa wo. Etu ma me one Ghana see this kura me da wase. We are talking about betrayal and yet ungrateful. There is a difference between betrayal and ungratefulness.
Would you be no betrayal? Obi a utimi pa kamrim say ubetwa uti. E dia survival no. Mo kai say me beka say me yi mi comb ade. Me yi mi gold chain. Akwa akoton. E dis kana sending na edu bechi. Se was akoshe. Etuo no okotwen ye na ne na mubu ye no. Mo kai. Why na kai video no? Why na kai? Why na kai sa video no? Me de na ka minim se menya nwia. Me de na ka minim se menya ba. Na ka me de minim se menya adamfo papa bi. Ye funu mu kromo ade. Ye kra ye no so. Nti genie. Kame koto masese dwa ni adi nyame a. Ena moti abonten na moton me. Said ya mi medi kura no. Minya. Ebeye den na makwa America. Akwa di adanse ama amankrado. Meni tutuje gu asem. Emu di ahe na fa mo. Sa amankrado meni tutuje gu asem. Emu di ahe na fa mo ho. Enti mutimi de kɔ de seme wo back door. Sa media mi medie kura nya minya. Sika me de fro ba se kura minya. Na makodi adanse ama amankrado. Wasuma bere wa wie baby amekwa kodi madanse ye baby ameye ekwan amefa so mabrabo amebo ni social media. Adan na weni da so tuam. Yi weni firi mabrabo amebo ni social media. Mabrabo amebo ni social media. Yi weni firi mabrabo amebo ni social media. Any complain bebrebe. Sabi di emedi kura mi minya. Na menye sika akodi adanse ama amankrado. Wana ka cho se me meko US akodi adanse ama amankrado. Meko US akwako eti uni mpase di ebi medi bi minya. Na oti wa ye dey. Bra mi bi nie. Mi mewu asa no abebo me nsa. Se bre bi etwa mu na minimu no. Ukotwi tro na yebu na mu no. Me beka se meton me gold jewelry edu. E de abre me boa. Eti me meti abonten ade medi no, minya no. Mo kasa o mususu nkasa. E man kofo me kasa mo pekasa dodo. E man kofo me kasa mo anu ati free. Batim sesisi mo anu atete. Mususu man kofo Ema ni emeluku like say zipwa edama no no ahojo. Ya me pam mama na. Mo value respect kakra adentia. America for mu yam se betwa print ticket aba America. America for yam se betwa print ticket aba America. Eye zoom na America for be mame azumi me da bridge na sia me da kitchen ho a me dua obi manchia me di zoom e na be life me da obi manchia da kitchen e da obi adwa e da obi toilet so into obi di ade ye me ama me chire mama nkasa sawo obi manchua na bi na me da na me di different day no Olumai Jamaica ne manchua na me twene se wo mafunu ena no mama di different day no wa mama nkama no antum kopem se mo nkasa munim ye course wa mu tugu abonten na utugu abonten no se de otame mo meka bi utugu abonten no o se de otame mo mefa masem nka bi da bi o me no na kwada krana minimu die bebra metimi atuagu abonten eti wa hwenya me ani ma utumi die gu abonten me de kakra bi baaye no o si eye ki
na ye chain eye nkramai chain eye shoe paniye eye shoe paniye emudi ahin na mi boki emudi ahin ana mi boki eti sa alope ene alope o ka kire wiase nyina se ngege anya boy on se koye pa wa wo se ye jaime eti obi a ye jaime entokwa start ye 3 months ni na me menya obi mani hwie nsuo nwunu egumu a alope on se me de ni koye pa sofu ni jawo senya bosi akobo ekofa obi ene ne maame ebaaye sa akwaje kotere ehye ni buru eno so gu ya apart from kotere nkwan ade tantan na bo wani mu no sa ade tantan na bo wani mu no me se be ma bi ode ne ho ebe wura wo mu bia sa be ma ne yema ne gotem aduane obetimi adi o be ma bi obetimi adi alope afilie ama ne ho aba sa be ma no yes se aduane firi gatem yes se aduane efiri gatem gu plate so asa be ma kro no obetimi adi eti sa wo hwe me no akodi alope suade a eni ana me ka kire wo se gatem aduane e ma obi anfre me oba kankan a wode settings ne nam eti bi de am ntra back door ke kan kire nkofo se am obi antra back door Eki kan kire nkofo se ye pata me mentie ye frame me 15 course mentie course no 2 pe na menyae ena ma mi ngege to top na me no obi anko ntokwa na obi mpo abe pata me a wantie the only thing na me nim ene say eye me nua na nantwi oba bia odi peace na eba obi di atam na nantwi so obesoso a ososo ani afre meeting ososo ani afre meeting alope won se ma mi ngege ekoye mpamma we di ekoye kan ejane oba enalope utimi kachire wiase nyina se mensa to bi so a I should tell you me no me no difference ye wom asia driba mampele ni ba asia ba on se krasesem sa alope krasesem me pesa me mamoti asia se enema akoso o media ne so no eye betrayer enye ungrateful get that too fa sani ama mienu we the difference between betrayal and ungratefulness enye pe engege me nkotra baby ya se obi nchemadieta obi nya bibi maameta ade kro na nipa no ye maame no me nkotra baby ya nchirechire mu but moti abonte na mu chirechire mu na mu bubigum so wan mo ko chirechire mu twan trust ha na me de one kasa voices be ebe expose wa yes yan kasa no onye but wo na wo pusu nunum pesa wo tene kankan na ka wo alopedie oba wa wale ejai na ka wo ko back door ko kama wade mu like that lebi da ka wo ka divorce wasem me pe wo mo nwale nyaaye no mo nwale ye nyaaye na ka o makoti ngege information na ka o mo be kabia obi be point in self akobube achire bemu afa me ne mi kunu mesi mi kunu muhia mi kunu muntwa odwan ema because entiatemu ni abrochire entiatemu empono ohia odwan sana pesa me ka kire mo ohia odwan fita mutimi ntwa dwan ma mi kunu mo kama no ntum minye krasi ni ne mabetra na mi kunu yese yo na gaga mi yese yo mi kunu nye me so me nye uti we wonye ohire nye wo so nye
cross sem na ka me mete ya de course wo ma wade na ka be chinchin mani asese me na meye me de amenyo menye tini amba tibi amunjini mo peso amon fa bi nka ho because me menye ana minim for the fact say wo bon wo a wo se menye no wo wa pro a wo bon kan wakamasem akomko na aka mi ntwa ho akomko na aka mi ntwa ho aka bi ye betray me ye betray me side dia throw a back door can sem naka me sha ho ka mi bie wo chance su gu abonti ache e ma de besisi ya ache akomko ena atu ntwa ho adwensa kira na ato me adwensa kira adwensa kira blogger bia oni ni kuno ye broni ana na yiro ye broni ana o worry different country blogger bia wo hwe me yi otan na fato nchen na hwe se anajo bra kabia be every 6 o'clock 7 o'clock wa enka wa be fie fre djuma be fie ka na ukunu betena wa bonkomo na what a phone so defendi obi busasa blogger no say omukunu nim omoyele no me happy. A lot of people, even the Ghanaians bloggers, they go through challenges. Some of them go through challenges. Yes, our DM Obia want a personal problem. Obia want a personal problem. Menkase me blogging career no, and I'm a blogging and I take effect. There was a lot of things. A while DM misunderstanding, abuse. There's a lot of things abusive. Abusive. Misunderstanding. And a blogging so as I count. So we how me studi up ama 1 hour. Will be one. How a value a chase cannot tell on tia who go and much and conform. I do better. Now, I don't conform enough phone, so I must spend this cassay. A cobe say more than 1 billion. Me say for full lele near my mama. Me say 1 billion. 1 billion cry a gun is cassay. A UK is cassay 6,000 pounds, so say. 4,000 pounds, so say 8,000, say 7,000 pounds. I worked more than that. If you don't know, if you think it's a 1 point something billion, a does one, Fabi Beckham. Fabi, never become. I was for many emergency calls, baby. A year Saturday way, Yamina Nay Yamia Drum. Eneme wo fane abusuafo ototo ne yama wo fie enti arrest ewom come menu ma bai na wo me makeup nko ametwi e de aba camera mu makeup ametwi 1 pound ne yama ametwi kura de aba be life no abetra dampadi papa du nana du ne meni ni yo papa mie ye dwagu me basu o a police for ne we yo a police for this a police for that a police for kana police for mo fancha no ate maburu mudi papa betrayer when and I may tell him from Musano. I'm a matad, yes, be crash at it. Ghana police for an ame team from Monfan Chamimati. As of for 1 year, a tree. You could come in a number nature, my friend.
Na mo asafofo na bubo mo fa ncheme. Media ne mo. Mbade na mo fa ncheme. Akora bone na mkoye obi ansoma me. O hwame a obi soma me. O ha mani ase a obi soma me. Obi ansoma me Ghana asafofo yi. Obi ansoma me o, obi ansoma me. Mo ba ne me. Kora bone sem. Stubborn sem ena ye me. Me toto meza sitieti amunaso. Mfancha wati. Polisi fu mfancha wati. Minyo. Ghana #1 stubborn man. Nana do this year me. Udim sa Ghana wo nyina de na adwen nya ye me. Omani mo japade baako ya de fun ya de tantan ye mami nkeke. Na so John Dramani Mahama. Kevin Taylor se wo pemesa. John Dramani Mahama JMC on the ne japade ne me. O timi ntumi ntwe kanike. Kokromoti 2024 3 months. Opemesa. Minya. Mora mi ameye. Eti mo ha me party me ye. Eti mo hwe na me anim. Mo se me ba be party ho. Mo fa nche me. Na mo se mo fa nche me. Na mo fa nche me ame. Mo fa nche obi a. Hwia kai. Makwadi nsamone a yansoma me a medi mo bone etiatia mo naso. Kika ya ade a ya fa nsoma me maye no. Mo fa nche me. Chale de mo ni betre ye pe enne. Mo de beche me, wo chira kura mo de beche me. Swati asie. Mesua nyansa. Mesua nyansa. Mese lesson alene. Etu ya broga na wo hwe me a. Sua nyansa. Usu sua nyansa. Usu sua nyansa. Wati? Sua nyansa. Na se esimpo anye ya enya alaba. Sua nyansa. Nsam tuni pa yo sua nyansa. Eti sa me ba na mbekasa me de me ma ato race. Because I may your life na me be so achira. O your life na wo neglect oba. Definitely o tamfo be kwa report to ama social service. O tamfo your tamfo. O tamfo your tamfo. Ono opew be bia wo be noke wafa no noke wato dem. So ati ase. Timi defend you do better na obo ngege na baby ngege suwa. Me Rex came in life. I was a doom camera no. Some men no obi ko report to me a abroche na metio. Ye betimi age me mafri me nsem. Muda so di nkomo adu be eche muda so di nkomo back door. Se me am ntokwa. Me am ntokwa. Me nko ntokwa maamu na me am ntokwa. Maame na one ne babae no. Se sofu obebo ki se sofu panyini bi ne nakoda no. Na ye me ntokwa. Ene ne bada na ye me ntokwa. Apia bebede kan ntokwa na ye me ntokwa. Afre poku a me koka no. So akotro say or disrespect panyini bi me ko attack no. Na ye me ntokwa. Dominic na ye me ntokwa. So for you got na Lawson TV. Confirm got na Lawson TV. I disrespect na nyame ntokwa. Edu sa ukai sofo no. Sofo mu dia he na ukai. Edu ba che. Sofo mu dia he na ukai no. Wa kwa me no chat so na check sofo kura. O sende na taso e de breme. Sofo no see. Ya di ni nude picture beto abontin. Ndiki yesi Ghana ko beche no. Sa sofo na o sende picture no.
eba na tasu nyina egu na tasu go na no dam pam no o kisi ena ase mi boki no aya no na mpusi mi boki na eno na ase mi boki no ki ben mesi shoe pane na mebo shoe pane na mebo on sende sofu bi atasu go na tasu den se wura mu nam oh ngege obi a wo so pass ofufu ya chew wo say this of na tem oh ngege some catch am say me collect me kan nam ka semboa san oyonko sofu na deje gusuo na wo sende bae eye audio be gu ase dwa pusem akese eno na wo se mi boki no hwe me de oya mekwa ko peso na frɛ na sende ni o mani nyina ama no so ka se mi boki ya o ka se mi boki ya mame ka se mi nchiro me se me koda bridge ase me koda obi toilet so si ade me koto guest house mpo na me decide say mo nyai back door nwen no nyai atro no ha nyai atro na pacho wan etro da bi nyono a nyai atro no a na abaya wo ti se wo ye holy melia etu pese wo hwanyame anim wo pese wo hwanyame anim ka kire me se on sending for nyini bi anye audio nto ase obi ata so wensen da so obi ata da bi o aya na hwan na pese wo prison wo Facebook wa adu ba chi mimi wa ha no betimi a prison obi wo betimi afaki a prison yourself mesi wo mo followers no wo mo di uchi no san kran no wo mo follow no wo mo di uchi no they don't know you etu wo mo be defend wo am wo mo nko mesi amanka do atufo sebe ya ma wo a edu ba chi solifli obi abroga bi achi woni obi asema ni nyusu purchase efa attack na tina ene ma mi ngege make sure say do better dia be boa no say ja say wo dwane akwa to WhatsApp fo say yen delete chats ma da bi me chat untimi delete o chat bia wo copy e wo pen drive so me ne dia me kan ye dia wo kan ye e fa wo bi biala ho e wo pen drive so yes screen record it o number tua so. You are dealing with Mami Gege Broskoto. I don't refi me home. It is a uko switch na WhatsApp for. Say yen delete when you be message ya me hama because you open WhatsApp for be delete free me phone subiano. I'll get the copy for you. In the law, in the court of law. My catch us a meme higher don't go zone area. Don't go zone area. I don't know me bokino. Kwa me no chat him ne kowe. Ko me no chat him. Ne kowe. Sa so no be ka me. Sa so na me ne wasem. Eni pati abonten kase ngege okon wono antoko a wo so ka bi. Wo so ka bi. E fi asase na ga antoko na ye me ntoka. Wo so ka bi. Hwe nipa hodo. A picking tokwa because of YouTube quest. Uyi your friend is saying Kinsi pepra me ne ko ha. Amanka do mo amene wo mo ko ha. Agrada ntokwa. Eya abo ne kwasea. Edu ko jamba bi se agrada ntokwa.
Aye pattern sane pattern ni agla antoka wentia e de ye chi obae fa wanu ko twitwi utu kati o muso twitwi o na de wo chi obae ne jai me seye oyonko promise ye onua waka bi e jayo oyonko promise ye onua wa ye bi e jai what jai say na wo say me back door ne doors jai to the sense that ultimate threat bia e catch that obi so me catch him say me de obeda be so na odu obi e liki baby e su baby edu be che otimi ka say wo me de obe she tight corner osofo den kofo she tight corner otimi ka sa osikofi alaba ya me de ne be she tight corner me si mi frɛ bibia ho ntoma mi frɛ bibia ho ntoma osofo a me de be she tight corner osofo otimi ka say me de we be she tight corner osofo otimi ebe prichi wo ya na wa no wo ye no wo be ka say tia blogger say emo obi ane blogger bi anye fine obi antwe ne hu free blogger na that time I got you to no aye twi wo na fast wo no so that time na menya blogger na menya bank manager me tete bank me ye nurse ni a ana ka me ferry ade ka me twe camless wo mo pe ko mo bu omo educated. But those are the people where there was some situation. When you go through, you won't see them. You won't see them. I do mommy can't tell. So we have been a hamia. We have been a hamia. I won't have never win ya. Because I'm about to say, Onya suffer. I was suffer penny be a sovereignty. So for penny no me nyadia. Me my baba canas. But wo me pe obi o nyansa pa e ko deep no wetimi a convince me to stop talking about you. Anytime be akokobo be so life or do pictures e be so life biano obeji expose ba ko kokobo akwa to ho say ye boki to so kid ya na mebo no sofu na de jamu niama na wo sende ye no ena mimi boki na to so ana se wo ba ye se wo ba beji sika akoso wo dan so na ye de ma wo no ana se $300 na me no gina fo so na akọje ye no wo sende by mama thank you won saka no no chile miki kula mebo na menhwe ebi ana mabo me boki yakọ so kokope na ebi ame bo ba outside na mi ko change puno no sesia kid ya he ana sesia kokobo abetra ho a wo se me mabo kid ya he na wo se ye bo no oba na wo ko bu no wo so fo panyini na sore no atene baby ya no nkofo ye life na omde ne namase no oba na ma ni sika se onkoyi ntumu no ana se ntafo na wawo no ki be na me bo wa se me de me life onsa wo betra kamle ma utimi ka se me de me life say e po bi akia be ka se ka wo de kan fa wo life wo de ko twi tuo ni gagu usuo me de etimi be ka kire me se kosuwa na de different de papa no. You will die for the pastor. Oh, but now I want to say ya won't kwana bibi ba usuko. Uye gigi no. Yengi na ya konto kwana ya checha ka mo mami bi. Bibusawo. Muye dede bebere wa bonte no. Ka no mo mami bi. Promise ka na ya mema no. Edusi ya mo checha ka se no. Mi mu hu me mami ka ni bi. Aso tama na makama no nyina atumu no. Makama no atumu no me kon hu ntintini me mesu me kunu kwate abere mu anaka data na kopese odidi twe na me te kamele mu na me defend mu de obeka se ye ne wa aburochire okoto de ne bodwe ye ne wa aburochire
Mona mo Ghana ka wano tum ne kwaje ka defend ne nyame na mnim mu nyina mo ka ma no tum nyame na me bo aboso nyame na me bo aboso o breja me boa o breja me dia wo fata ka no me dia me fata ka ne bi me boa tama na mu nyina ma ka ma no atum 1 year asam ne wa court no na me nkwa na me tia bro kire se munyai na ngege nkwa na wa bro kire na me tia kwantuo mu na me fire iti mu afamani anto ba bi ba ko pe muntimi mfamani anto bibi ba ko pe se mi kura kula ketekete eti mu besusu akasa yana data mani ya jina mu konkra no mo cheche ka no mo ma me ka ni bi ka wano tum mamboda manke because you can't deny. So if you are no ani akwakuti e dia ba tese mami gege chirima ne nsem o kani na no keys ba kokora nim e no kora trodo ana o kan chise wa biebi nsemani wanya botre achim so mo amode te social media nso ne backdoor mo chese na wariye agu ni kunu agana ne ade na o se da bi no kora ba kokora nim ni kunu njai no nanso de na ma o kase na wariye ewo atrex no na chese odi kan because de obey no fie onyata mani kunu no de social media so kontokwa de ma review su been past that time no ni nanom na chese na odi chim se na wariye ewo atrex because se wa mana ni ankonu kunu ho a ebetumi abase se ni kunu ndo no a obetumi eja no na akakope oba fofo eno na maami gege chirima na o kasa nsem no adu ba echi ho nsem a maami gege akade edan se ma na chese mu expose so de ye na ye TV abusu abetumi akere wadwen o comment section ho na bibia aye kama pa aha eye Insight GH meso so be mi subscribe button no mi abona wonchen like video no so na bibia enye kama pa aha ena busu ambedu be se du be echi say nsem maami gege mo kanina na ye ki ho reply ana maami gege ede abano Macron.